بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هري ودرس أرنا أني اندر دو دفتر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز قوال في دفتر ننكو الدكتور عبد العظيم ابن بدوي يا الله فرامبه هري ندو دفتر هيدم بانغنا e mayre yirko Allah famini en koyden tor Allah subhanahu wa ta'ala famini ko darsu arna onni e der kitabu arna on kar kitabu tahara oɗo dars en yewtay ɗo fii ko wiyete laaɓal yewten ɗo kada fii mbihe ɗen yewten ɗo kada fii soɗeji ɗin yo Allah awnin e sawaba ko Allah woni hawrinno e sawaba karama ko min maki at-taharatu ko woni laaɓal lugatan ka lugha arabu ka ɗengal arabu ko wiyete laaɓal an-nadafatu ko laɓɓintinagol hento wannazahatu e betagol beta laaɓa awa min al ahdath immorde e tayreji ko ɗum wiyete at-tahara propriété laaɓugol pos ko ɗum wiyete at-taharatu wastilahan ka pottal karama koɓɓen si e maaki at-taharatu ko faanda ɗum raf'ul hadathi ko ɓantugol tayre nden aw ma ɗum izalatu najsi ittugol soɓe ɗen e lugatan wastilan hawnaaki tawa en waawi sendidirgol ɗiɗo konnguɗi e nder defte men feƴƴuɗe ɓaa nde deftere nde wonɗen e janngude ɗo wonaa deftere fuɗɗorteende ko fii fuɗɗiiɗo ko ɗum waɗi piiji goo en hato jintaa e détailgol wasi tawi ko fuɗɗotooɗo woni e janngude nde yo Allah hawni e sawaba wondude noon min wonɗo e janngude on no komi wonɗo e fuɗɗaade ko ɗum waɗi kala ko tawi goɗɗo naniiga tawi no wonde e haqiiqa no selli haray wonaa min jarnirtee ɗum ko Allah amma siko falgere haray ɗum ɗon komin tigi yo Allah hawni e sawaba e holli at-taharatu ko wi'ete laaɓal lugatan ka lugha arabu an-nadafatu ko laɓɓintinagol hento wannazahatu e betagol beto kaari ko betiiɗo bimana ko laaɓuɗo laaɓa min al ahdath immorde e tayreji wastilahan ka pottal karama koɓɓen noon si wi'ama at-taharatu ka pottal karama koɓɓen raf'ul hadathi ko ɓantugol tayre aw ma ɗum izalatu najsi ittugol soɓe ko ɓantata tayre nden ko gootel e piiji ɗiɗi ma ɗum aawi en tati ara nun ɗum ko ɓantata tayre si tawi ko togoosere ko salligi ɓantata tayre togoosere si tawi ko tayre njambe ko ɓantata tayre nden ko lootagol longal si ndiyan heɗike si ndiyan heɗaaki on tigi gollira tammum ɗum ko wiyetee kon taamamuye ɗum foppu ara yeeso ga ko ɗum waɗi en hato ginaa e wiigol en yaññay ɗo yaññande tawtara ko feƴƴitude amma noon toɓɓere arnuɓe maaki baabul miyahi dambugal fii mbihe ɗen alma'u ko ndiyan ko mufrad almiyahu ko jamɓu ma fii mbihe ɗen e holli kullu ma'in kala ndiyan nasala jippiɗan minas sama'i immorde ga kam ka asama o dow ga ka duule awa ɓaawiɗen goyete sama kala ko woni sengo dow hoore nden wonaali ko ka kammu tigi ndiyan ɗan iwata ko honto ndiyan ɗan ko e duule ɗen aw kharaja ma kala ndiyan yaltuɗan minal ardi ka leydi fa huwa ɗan ndiyan tahurum ko laaɓuɗan haray ɗan laaɓi fi honɗum li qawlillahi ta'ala sabu konngol allahu towɗo on wa anzalna min jittini min as-sama'i
immorde kasama ma andiyan tahura laabudan laabani en ɗon pos wonde ko iwata kon ka kammu e ndiyan ko laabudan foti non ko e basen ɗan tuɗi foti ko e miran foti kala ka ɗan woni fodde goɗɗum ngo ukkaki e majjan ko tunninta ɗan haray ɗan ɗon ko laabudan oɗo aya tindini wonde ndiyam ɗan iway ɗan ka kammu ko laabuɗen sabu Allah to ɗon daali wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura min jippini modde kasama o ndiyam laabuɗan on ɗon aya ko kasimode furqan itta wona renirɗen yeeso men ɗo ni aya on ko 48 kasimode furqan wali qawli e konngol annabi annabajo on sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo yewti fil bahri fi maayo ngon ndiyan ɗan ka waaf saanga ɓe landano fiiɗan ɗon ndiyan ɓe maaki huwa tahuru maayo ngon ko laaɓugo ma'uhu ndiyam mum ɗan huwa ngon at-tahuru ma'uhu ndiyam mum ɗan ko laaɓuɗan alhillu maytatuhu ko maayi e mum kon kadi ko dagii ɗum wono liƴƴi ɗin en ngaton gina e hirsugol liƴƴi ɗin si ñaamen no dagii donc hare ɓe holli huwa tahuru ma'uhu alhillu maytatuhu ndiyam ɗan ton ka maayo ko laaɓuɗum ndiyam mum ɗan ko dagii ɗum on ɗum ko maayi e mum kon hirsa wiyete maytatu yo Allah hawne sawaba wa qawlihi e konngol nelaaɗo sallallahu sallam fil bi'ri fi woyndu wiyete woyndu awa kolorru ko asa kon ka leydi nelaaɗo maaki innal ma'a no ndiyam ɗan wonɗan ɗan ka nder leydi kadi yaltojam ɗan ka leydi tahurun ko laaɓuɗan la yunajjisuhu soɗintaɗan shay'un hay e hunde si wona ko fooli ɗan ngol ɗon konngol shay'un no tongira si wona ko fooluɗan si wona ko fooli ɗan wona ɗum arta e hadiseje arede yeeso wona ɗum arta e hadiseje arede yeeso ɗen tindine wonde si tawi ko ukki e majjan kon fooli ɗan ko soɓi hare ɗan ɗo woni ko soɓuɗan hande kadi karama komin maaki wa huwa ndiyam ɗan baaɗin ko heddiɗan ala tuhuriyati e hoore laaɓugol majjan ndiyam ɗan hiɗan e hoore laaɓugol majjan wa in khalatahu hay si tawi jilli e majjan shay'un hunde tahirun laaɓuɗum si tawi kosan uccike e ndiyam kosan no soɗi deedi men ɗin no heewi kosan ɓe ñaama kosan ñande o kosan soɓa ma wono njuuri ma ko nande ɗum ndiyam ɗan kontete ko ɗan laaɓuɗan ma lam yahruj fodde ɗan yaltaali an itlaqihi ngay e werlitugol ndiyam e majjan e mum ka werlitugol fodde hiɗan wi'eede ndiyam ko ndiyam fodde hiɗan wi'eede ndiyam hiɗan laaɓi li qawlihi sabu konngol nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam linniswati wonande sonnaaɓe allaati ɓen sonnaaɓe ɓumna daraniiɓe bitajhiisi daraniiɓe fewnugol ibnatihi jeɗaljo maɓɓe on Zeynab ko faatino no jeeya ɓen sonnaaɓe Ummu Atiya ɓen sonnaaɓe wonnooɓe lootude fure Zeynab on nelaaɗo maake igsilnaha ko onon yo sonnaaɓe looteemo salasa lootanɗe tati aw khamsan ma lootanɗe nayi joyi ka fois aw aksara ma ko ɓuri ɗuuɗude ɗum aw aksara min zalika ma ko ɓuri ɗuuɗude e joyi in ra'aytunna si tawi on yi'i wonde haaju noddi e lootugol ko ɓuri joyi lootiron honɗum bima in mbiyan wa sidirin e jaaɓe waɗi alna waɗe fil akhirati ka lootande sakkitorde waɗon kaafura aw shay'an ma waɗon huunde min kaafuri immorde e kaafura goɗɗum ko fanɗi wo e kaafurtano jille mum fiyo ɓandumin jogodir oɗo hadis en haton jinta e détailgol mo ɗo moƴƴa sabu o aroyay ka
ka dambugal fii lootugol fure fii ko yondire fure yeeso ga almuhim nelaaɗo maaki e nder oɗo hadis ko honno oɗo hadis tindinanta en wonde ndiyan ɗan ko laaɓuɗan sabu nelaaɗo maaki ko honɗum o lootirte ko bima in ndiyan ɓe maaki ndiyan fodde ko ndiyan a faami yewtarde e musidɗo jentiiɗo ko bima in ɓe wi ndiyan fodde hino wi'eede ndiyan fodde no wi'eede ndiyan ko ndiyan zi lootirtaake kosal lootirtaake njuuri lootirtaake parfel lootirtaake ko ndiyan ɓe maaki wa huwa bi ma'ana ndiyam ɗan baaɗin ko heddiiɗan ala tuhuriyatihi e hoore laaɓugol majjan wa in khalatahu haysi tawi jilli e majjan sey in huunde tahirul laaɓuɗum ma lam yahruju fodde ɗan yaltaali an itlaqihi ngay e wenditugol majjan fodde hiɗan wi'ede ndiyam li qawli sabu konngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama lin niswati wonande sonnaaɓe allaati ɓen ɓumna daraniiɓe bi tajhisi fewnugol bi mana lootugol waɗa kasanje ibnatihi jiyo maɓɓe on saanga o faatino ɓe maaki irsilnaha lootemo salasan lootanɗe tati aw hamsan ma lootanɗe joyi si tawi tati on laɓɓinaali aw aksara min dhalika ma ko ɓuri ɗuuɗude lootanɗe joyi in ra'aytunna si on yi'i haaju noddi e lootugol ko ɓuri ɗum lootiron mo on ɗum bima in ndiyan wa sidirin e jaaɓe waj'alna waɗe fil akhirati bimana ka lootande sakkitorde waɗe kafuran kafura aw shay'an ma hunde min kafurin modde kafura hare ko te sidiri kon ko leggal ƴufaygal kaaki mu wiyete sidiri ɓe maaka ɗum jaaɓe yo allahu min sawaba ɓe holli kadi wala yuhkamu ñaawetaake bi najasatil ma'i ñaawetaake soɓugol ndiyam ɗan wa in waqa'at haysi yani fihi e muɗum najasatun soɓe illa si wona ida tagayyara biha si tawi ndiyam ɗan waylori soɓe ɗen wondude noon yo en anndu piiji buyno woodi ka hella ka fiɓu tawa ko huunde no lurra e piiji ɗin toɓɓe ɗen tawno e mum masalaji ɗin ta no lurra fii mum kono min wonɗo yewtude en ɗo mi alaa gandal addugol dalilaji ɗen ɗo lurruɓe e masalaji ɗin adda jikkina wiya ko ɗum ɗo ɓuri sellude si wona miɗa toro Allah towɗo on yo o wallan mi faama nde ɗo deftere nde mi woni janngude ɗo ni mi faami wono kanko winduɗo on no o faandori noon a anni kanko mo winda min mi faamarna ko windi kon noon min mi faala ko mi faala kon koyo mi faamu kanko winduɗo on ko o faandi kon mi ɓandinana on ɗum si tawi hawrodiri e sawaba e konnguɗi ɗin haray ko kanko winduɗo on ko kanko Allah hawrindini si tawi woni falji kadi tawi min mi faami ko kanko winduɗo on ko o faandi ko mi ɓandiniri noon hare si tawi falji kadi ko kanko winduɗo on wona min amma addugol wiya adda e masalaji ɗin wona fiiɗan ndiyan ɗo no woɓɓe no wii wonde ndiyan ɗan si tawi tun soɓe ukkike e majjan hay sino famɗi hara ndiyan ɗan soɓi ayi kono kamɓe koɓe maaki on wala yuhkamu ñaawetaake bi najasatil ma'i soɓugol ndiyan wa in waqa'at hay si yani fiihi e muɗum najasatun soɓe kontetaake wonde ɗan soɓi illa si wona sart ida tagayyara biha si tawi ndiyan ɗan waylori sabu soɓe ɗen ɓe dallinori hon ɗum li hadis abi sa'idin hadis mo abi sa'id filli on qaala wi qiila wi'an ya rasulallahi ko yonelaaɗo Allah ana tawadda'u e yomen salligo min mbi'ri immodde e woydu buda'ata kolorruno e nokkure ngaykano asa e nokkure e takko caangol ka wiyete buda'a ɓe jamdi ɗon be'iri buda'a wahiya ndun noon woydu ndun kolorru awa bi'rum ko kolorru yulqa no buge fiiha e muɗum alhiyadu linke fiilaye alhiyadu ko jam'u haydu
hiilay ko sonna e laɓɓintinorta misal no famir won joni pampes uji no liɓe e mum par ce que joni enen e jamanu men ɗo pampes hayno anda ko hunde ko soɓe wona fa e mum wona sonnaɓe no jogii e noone go e coton ji nde ɗeya haydu maɓɓe on koɓe waɗata fii defandugol e moddugol conki maɓɓe ko nandi ɗum no faamiron yewtere nden donc suga ɗin piigi no liɓee ɗon waluhumul kilaabi e tebbeeji mana tew bareeji ɗin bareeji mayɗin no bugee toon wannatan e ko luuɓi annatan koko luuɓi ɗum fof no bugee toon fa qala sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo allah maaki alma'u ndiyan ɗan kono ndaare moƴƴa e faamum amin lo okunkun oɗo hadis ko alifu e laamɓe addi e maaki alma'u no wawi watta e ɗan ndiyan ɗan lanndi ɗon fii mum tahurum ɗan ko laaɓuɗan laa yunajjisuhu soɓintaaɗan shay'an hay e hunde fii won ɗum wonaali ɗan ɗon ndiyan yewtaaɗan fii mum ɗon ko ka nder kolordu tigi ɓe abdaynoo ɗii piigi ɓe liɓa naa ɗum faanda naa goɗɗo faamu ɗum si tawii haysi ko poo gooto hibba e nder kolorɗan ndiyan ɗan tuunay ko faandaa ɗo ko ndiyan ɗan ko e caangol ko ka ilata wona ɗum ɓanginiraa si en ndaari jooni ka hadisi on hatti ɗon alma'u tahurun la yunajjisu shay'un ka deftere am nin ko numéro 5 no waɗa ɗon addade ɓene saba tahrijuhu ɗa ɗon albaraka fuuri fi tuhfatul akan ahawiz qala tabiyu aw tabiyu tabiyu oɗo e ma'ana qawlihi yulqa fiha no bugee e mum ay annal bi'ira kanat no koloru ndu laatinoke bimasilin ko e joolol min ba'dil awdiyati immorde yoga e ayndeeji ko joolol iwngol yoga e ayndeeji allati yuhtamalu ɗin jooɗitaata no waawa rondeede an yanzila fiha ahadul baadiya nde yimɓe fulawayanko ɓen iwata e mum fatulqa tilkal qadurat ɓe bugoo ɗin tuundiiji ñidduɗi bi afnati manazilihim ɓe bugoo ɗum e tandeeji galleeji maɓɓe ɗin wona ñoogo bugortee ni e tande fa yaktahu ha on say noon mooɓa ɗum naɓora ɗum assaylu fa yulqiha fil bi'ri mooɓa ɗum naɓa hella ton ilida hella ton buwo nder ton fa abbara anhu lqailu konti abbara ko kontidirgol konti e muɗum wolon bi waji yuhimu hara ko e yeeso tuuminaygo annal ilqa'a min annasi li illati darayni wonde bugagol yimɓe ɓen ko sabu fandugol diina maɓɓe kan o diinagol maɓɓe wa hada mimma la yujibu muslim la yusawisuhu muslimun juɗo daginta ɗum donc haray almuhimmu komi faami yewtugo on harnaga hawnaki taw on faami komi faami yewtugo go wonaali janngugol ngol konngol ngol mi janngi ley ɗo ko yo on faami wonde kala e bindi kewɗi waɗa ɗin kaye hawas ka seraji je kadi mi janngay ɗi naa on faamu ɗum kadi komi janngi ɗum ɗo ko fiiti yo on faamu komi faami kon wonde ɗan ɗon ndiyam wi'a ɗan tuudi no bugeede e majjan taw on sikku wonde awa ko e nder koloru ɗum tigi wonaa bugeede si tawi ɗi tuudi ɗe tuundeede ɗo fof uccike e nder koloru ndu alaa ilde ɗo demɗi la sakka haray ɗum ɗon woni soɓe yo Allah hawmin e sawabu haray ko faamu hum amillo okum gunnum toɓɓere ɗimmere nden baabu dambugal annajasati soɓeeji ɗin ɗi soɓeeji ɗo kadi naaɗi foppu kadi waaten detayde ɗo en ɓanginay tun ɗo e ko wiyete kon soɓe
haray ko heddi kon kadi en waɗe e nder darsuji aral inchallah ɓe holli athani babu najasati dambugal fi soɓeji ɓe holli an najasatu soɓeji ko wi'ete soɓeji jam'u najasatin ko jam'u soɓe najasatin ko mufradu jam'u mum ko an najasatu wa hiya ko wi'ete soɓe kullu shay'in ko kala hunde yastaqdiruhu hino nyiddina ɗum ahlu tibai yimɓe tagudiji assalimati hisuɗi kala ko tawi neɗɗo mo tawtata muulande makko fitra tagudi makko ni bonaɗi hino no o tagira noon c'est pourquoi ɓiɓɓe adama ɓen ko tagiteɓe no laaɓi kala neɗɗo mo tawi tagudi makko ndin bonaɗi sabu ne'agol ka o sabu bonugol needi ka o woni ɗon ma sabu feetere ma ko nandi e ɗum kala ko ɓen ñibbinta koko soɓi ɓe holli wahiya ko wiyete soɓe kullu shay'in ko kala hunde yastaqdiruhu hino ñiddina ɗum ahlu tibai yimɓe tagudiji assalimati hisuɗi wa yatahaffaduna anhu tawa hiɓe reeno e mum ɓe faadataake memugol hiɓe reeno yatahaffaduna anhu tawa hiɓe reeno e mum wa yagsiluna thiyaba hiɓe loota conci ɗin ida asabahum si heɗiɓe tawa so ɗum heɗi conci maɓɓe ɗin ɓe loota ɓe a hunde o ta ɓe lootay ko ɗum wiyete soɓe kala adrati wana ko naɓete ka hurgo kon ko naɓete kon ɓaawo hoggo hiɓe nganndi so tawi pullo fuu to wii ɓaawo hoggo no annda ko honɗum si wi'aama ɓaawo suudu no annda ko honɗum amma al adrati ko wiyete kon adra ko ɓaawo hoggo wal bawli ko wiyete bawde ko ɓaawo suudu tindinaa ko mi yewti kon ɗo wonde ko ɓaawo hoggo tum ɗum naɓetee tabu tawa enen jon duusi jinnaay hay ka nder saabuli donc al adrati ko soɓe wal bawli e bawle misal ngal non donc ɓe holli noon wal aslu lasido an fil asiya e piiji ɗin al ibahatu ko dagagol wattaharto e laaɓugol lasili e piiji ɗin fof kala ko nafitorte kala ko ñaamete kala ko yarete kala ko ɓornete kala jombeteɗo lasili on kono dagi lasili on ko wonde no dagi haa dalilu heɓo wonde harmi lasili on kono laaɓi haa dalilu heɓo wonde soɗi ɓe holli wal aslu lasili on fil asiya e piiji ɗin al ibahatu wattaharatu ɗum ko hellaka nafitorteɗi amma hellaka dewe lasili on kon ɗum ko attarimu hellaka rewgol Allah ka dewe lasili on ko harmu ɗum haa dalli heɓo wonde Allah no rewi nde ɗo hunde wal aslu fil asiyai lasili on e piiji ɗin al ibahatu ko dagagol wattaharatu e laaɓugol faman za'ama kala aaɗiiɗo bi mana kala nodditorɗo bi mana najasata aynin soɓugol huunde faman za'ama kala on noddutuɗo ma on fenɗo awa najasata aynin ma soɓugol huunde wo huunde aynin ma o ma ɗo ayu say bi mana kala nodditorɗo soɓugol huunde wo huunde fa alayhi no fayo bi dalil so a witi hunde no soɓi addanamen dalil sona ɗum menen komin anndi kan kono dagi no laaɓi haa heddanamen dalil si neyi dalil on men awa men jaɓa fa in nahada bihi si immike e muɗum dalil on nahada ko immako yanhadu fa in nahada si immike bihi e muɗum dalil fa dalika haray ko ɗum ara min jaɓino no soɓi si tawi dalil immike min jaɓi haray no soɓi si o immini dalil e ko o nodditoli kon min jaɓi wa in ajaza anhu si o ronki addugol dalil on
aw jaa ma o addi bima la taqumu bihi o addi konko tawatara immotako e muɗum alhujjatu hujja falwajibu haray ko waɗɗi alayna e hoore me'en alwuqufu ko daragol ala ma yaqtadihi aslu e hoore konko ñaawi e muɗum lasili on wal bara'atu e laaɓugol ngol kon ɗon ɗum kono dagi si en yeddodiri a wi ilan téléphone no harmi mi yettoma e addana dali téléphone no harmi si tawi téléphone o addi dalil ka alqur'ana ma ka sunna ko tindini ka alqur'ana ma ka sunna hadiseje selluɗe ko tindini wonde téléphone on no harmi ma qiyasu sahih a addi ko tindini téléphone on no harmi min jaɓi dalil on na haala ma kam min jaɓi ko dalil on si a addanimi a ronki addugol dalil a wi dalil ala ma a addanimen dalil kono min daari min tawi on dalil mo addata o tindina nde ɗo hunde o tindina harmugol téléphone ma wayi ko woɗɗa konno yaadi e mum kono dalil on o sella misal yen ko hadis mawdou koko moƴƴina takka en elaɗo na kanko wowli est ce que min jaɓay min jaɓata téléphone on o wona ka lasini téléphone kon ɗum ko al ibahatu ko dagagol ko ɗum waɗi o wii wal aslu lasilon fil ashya e piiji ɗin al ibahatu ko dagagol watto horte e laaɓugol faman za'ama kala feynuɗo awa o nodditori najasata ayni ma soɓugol hunde o hunde fa alayhi biddalil no fayimo addugol dalil fa inna hada bihi so immini e mum dalil bi mana addi dalil fa dalika haray awa ko ɗum haray harmi haray soɓi si ko soɓi wa in ajaza anhu si o ronki addugol dalil aw jaa ma o addi dalil kono ko bima la taqumu bihi lhujjatu hujja darata e feeɗum ɗon falwajibu haray ko waɗɗi alayna e dow men alwuqufu ko daragol ala ma yaqtadihi e hoore konko ñaawi al aslu lasli on wal bara'atu e laaɓugol daɗɗugol ngol bi mana li anna al hukma sabu no ñaawugol bin najasati soɓugol hukumum ko ñaawande taklifiyin fawanɓe sa wi huunde karne soɓi cela veut dire a fawi yimɓe ɓen accigol nden ɗon huunde sa wi ɗum ɗo no soɓi no harmi haray a farli e hoore yimɓe ɓen accigol nden ɗon huunde ko hukumu taklifiyun ta ummu bihi balwa no mofta e muɗum honɗum jarra biye andi kala ko wiyete hukumu taklifi ko balwa li anna taklifi ida kana si tawi laade ko farli yusabu fa'ilahu wa yu'aqabu wa yastahiqu al-iqaba tarikahu si tawi nde ɗo hunde wiyama ko a waɗi ko farilla haray woni e muɗum balwa o heɓay baraji e muɗum neɗɗo huuɗon heɓay lette e mum neɗɗo acci ɗon siko ko harmi neɗɗo huuɗo ko harmi kon o fodday e lette acci ɗon o fodday e baraji kono tawi ko acciri kadi ko imtisalan ko ɗum ɓay mamaki tawmu bihil balwa fala hillu dagotako ka neɗɗo dagina huunde ma o harmina ma o soɓina illa si wona ba'da iqamin hujjati si wona ɓaaw ñinnugol hujja on si tawi dalil heɗike hujja ɗe heɗike mum min jaɓi ko hujja on min jaɓi wona konngol ma ngol ko labagal ko hujja mo adduɗa on ko on min jaɓi haray mi farno on ɓanginande ɓuri ɗo kono ko berɗum ɗo mi waawi si tawi ne woodi ko faamuɗon ande ko immori ko Allah na immorde amin ko ala fin jarnirta wona min amma siko faljere ko min